Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen arti. APSLC party pen Baguria rong along Karbi Anglong along le aduya hoya pathak kahumrida. Lakhain kore trok dor Baguri constituency ke palo Baguria khabar along APSLC song pen Karbi Anglong aduya hoya pathak kahumrida. Labang su kahumrida mahud Baguri SGB pen ke than pona tengke 1952 aning kana hud ke ha kolong alang roy pen kilometer kep an lang bonta non ke halaso hut amep kalidat si ili Karbi Anglong along desi nang churai dun thurong lo lasi hadagara tuning ripon non Karbi Anglong termas council kachari ke thigidinga phan tuning rilo Karbi Anglong along le adu ya khoi an ahok pet pen kipikeng ponangji pusi rada tumpen tuning report bangso mailong EPSLC party claim bangpu mensing phangcho socheng dhanta EPSLC a party maipu James Singh Teron, General Secretary, Mondor Singh, Dior Bagri APSLC Party Maipu, Atum Chitong Dunsi, RDP Dun. Rong Mong Wipenjona Singh Tiso, Karbi Anglong News. Saat pikang yang lahoy. Ihi tapu Gulhat district atum upo nitum district ke nitum olong leka Anglong an. Akono kang district tapu upo nitum olong leha Anglong ebeng an. Okol dagli nitum Baguria along dadi. Ate suseng thanda anta aprang ke la dakpan tongpli bordeka pen puan ke Karbi Anglong lang nono bang ke no ho do pani lang royan leadlu pusi kuliah bora amondol kanonku tu nang sarve kebang pusi arjulong asila sonta tak sini tumta ladak 1905 pen sini tum geta kedu mane non pen hisab lo la 2005 2025 pen hisab lo lebute 100 ta ke partu lo pan seta pini arnianta Karbi Anglong kiya tumta nitumolong li puda sipupe akoni tum rat tumle do thiphe bara tum si pithir thiphe lepute pini arnian ke la da bangke Gulhat district si lang daji mandaji lalo lasi nitum ke kethe kereta kom lang la dangni tumolong ke asi nalitum partia hin pen punon ba ketheng kiding hin pen punon CMM ahin pen punon ni tum pan ahok pet pen 1905 pen ke do non ha 100 ke par tu lopot itum ke do chip long ya fansi itum mangke ning ha la pen sarvelo lepute Gulhat district bang chotang chokchi Nogang district san bang chokche sarve prote jon sarve bang nangwe ri lalo jon sarve ari lipunte Gulhat district bang tani tumi kroi kre lo ba Nogang district tumi bang ta kroi kre lo sarve jon sarve bang duwe knai Karbi Anglong donang po pu Gulhat district donang po lagan pu Nogang district ta donang po lalo ni long dikhek kenang sodalam mangke ni tum sido tipot sido tip long nai lamya luliki Angke aku dotrang nang ditum nang diledak Dawar Baguri SGB pen puthak so putha ke jon sarve ke hala prang do chalon chalo nangke do abi Tela bangso ahoy kudak an lo ahoy bang. la so ahoy ke dakla 1951 abang ke hala kolong kengking lo pen ho hirian lo hasil khat jut mil morpara kol an lo la pen aku bang tu podak hala so sarhi le podak jokhala bonda rail gate along ta pilar do itu pelan je pu an ke pu kuliah bor thengla kam sa sop lapuan ke Karbi Anglong selo hanili ban ha joroba lapan li tumalong ligi tanun ke Karbi Anglong asor ke thige ding ta an group tu en ede ta masi bangalong li cheplang eta sangsi dolo lasi ahok pet pen ke 1951 mang ke li tum ke selong ke nai asira soteng si council ke ja sang se don mang po pela song phang tum organisation tumanta lasi yang se don du nang po lala ni ibu dama lamang namai tum hebe kacan yang ribang kasi cenri parpik lo bang ke Nte non ison alamang la no internet pen lang lo pute ili tum Karbi Anglong beng kwan lo ha kolonga pen lang lo pute non ili tum lang te kilometer cap suse lo nang lo andam jilo nte la so puthak nang li hin pen kethe ke dinga tum han pilo nang li pachini dan oh la bangsa
internet ke pu aprang pu kolong am si dolo komati kolong pare do komati tel mangso kolong pare do pa kanong pu ngolong si bandar mati la so an niya bang hapu ako si pontu nang pu sini di hin penate mag sini lalu tener ke la ralin syok mati lalu Wothat lang so long puthot long le lam ki kiklang wothat lang so long inut boron som teron po abang phu along le 1971 pen long le pata khajana tubom along le non puanta amina along le lupu chirai thip long le detlang lapen dakedo wothat lang so aking sanga so tuma bangki laki outpost mate thana along le pusi jongpon thip lapen dak pini hur ki chodut along inut Singimari Jila Parichat Penkit Hodot Abang Pu Kalpadas Pu Abang Kaning Jipona Tenki Dake Easy Pen Tax Get Kibi Ponta Illegal Pussy Ning Jipon Labang So Council Geta Ha Lengrian Ladake Kali Pussy Jong Pontip Labang So Bronson Teron along le Lapen Karbi Anglong along le Pen Nonggaon District along le Hur Kichodu dapat ha Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kethi Atum Lapente Ham Pangasong KSA pen kedang lok kaprek asong atum setame labang so aduya hoy alama pathak dodun klipoma lapen pinidak wathadang so along kido akeng sang akhaya tumabang Nonggaon district raikom sai khiatum aphan lam hoy pidam pen pinidak khur chodut along wang pen APS Siri Iswap Nanil Deka Nanghumri si Radaphan Than Pachini Tikanglo Labang Solam Thelake Jongsi Thana Long Lepulote Thana Soratum si Longpo Laben Jongsi Boronson Terona Long Levek Pulote Tangti Alang Lisi Chilong Ponpo Nonamat ke declare alam Abang ke Jongpon Thibun Edaji Atheke pupu documents lang pen kolo bang si ahok petma lapen Nonggaon district pen Karbi Anglong angbong official alam chingki jithan ponpo la ansimo ahok pet along le hempu lapen aduya hoy abang ki chini poposi radaphat pachini tikanglo wothalang sopen khoyatiso Karbi Anglong news বাট চলি আছে আৰু সৌখিদিনা 25 তাৰিখেও আহি পেলাই ইয়াত একাংশ লোকে ইয়াত মাটিখিনি দখল কৰিব লৈছে তাক লৈ কিছুমান অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইটো কেনেকুৱা কি আজি আপুনি আহিছে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কি ক'ব ছাৰ এই সন্দৰ্ভত মানে 2007 চনলৈকে এটা আউটপোষ্ট আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ এইটো বৰপথাৰ আউটপোষ্ট কচুৱা পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত তো আজি মই ইয়াত সৰজমিন তদন্ত কৰিলোঁ আউটপোষ্টৰ বিল্ডিংটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে ইয়াৰ ৰাইজৰ যিটো যিমান যে এটা আউটপোষ্ট লাগে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই অঞ্চলটো এতিয়া ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত পৰে নে আমাৰ হয় সেই পশুপ্ৰাণী বিভাগটো আমি ৰেভিনিউ ৰেকৰ্ডটো চাব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত মই জানিব পোৱা মতে আগতে এইটো ৰহাত আছিলে সমষ্টিত এতিয়া বৰ্তমান এইটো হোজাই সমষ্টিত হৈছে গতিকে ডিলিমিটেশ্যনত যেতিয়া এৰিয়াত নিৰ্ধাৰণ হ'ব পুলিচ ষ্টেচন আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চি এটা এৰিয়াতে হ'ব লাগে গতিকে সেই বস্তুখিনি আমি এতিয়া ৰেকৰ্ডটো চাই মেলি আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈ Kikangadong PS Lapen Upper Rengsali PS Palongni PS along EM Richard Tong P Special Boot Level Visit Kidam Lakhain Kore Trok Duarbagri MEC Constituency under Kikangadong PS Lapen Upper Rangsali PS Palongni PS along EM Richard Tong P Special Boot Level Visit Kidam Labangso Special Boot Level Visit Kidamahut Diet Hortiniali Pen Bite Scooty Karili Pedopot Lasso Hut Mayalong Upper Rangsali PS Committee President Long Kiram Hansi Pensi Mai Charipon Lapen Mayalong Kikangadong PS President Ram Singh Terang Pen Alhi Pachini Pon Pen Alhia Manapeng Pen Kachetong Dun Laki KEC Education EM Richard Togbi Duarbaguri BJP Mondo Maipu Amoron Terang Duarbaguri VDC Chairman Sar Koirongphar Daithor Town Chairman Jacob Togbi Tolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Sorkari Gambora Rongosar Lapen Duarbaguri BJP Mohila Morcha Amai Phi Kachi Singnar Pipen Chenglok Pinangan Duarbaguri Constituency BJP Aphan Ki Kroyarat Pen Kethi Kiding Atum Pinangan Chetong Dun Renti Lapen Ki Kangadong Ani Marlia Tumpen Mai Kangpualo Parjupon
Upper Rangsali PS lapen Kikangadong PS along special booth level visit ke pedo ponahut EPHLC lapen Congress atum Bangkre Troxy abang pubang piatum joining dun renti lapen EM Richard Topi pen meeting along kaning jepon ke BJP Sarkar cari ponahut PMA YJ Hemso urunodoi old age pension pen kapre scheme sitami do piklo puta ning jepon lapen non asam mala 3 atau warsitami prabjin pen claim tampon poputa kaningji pidopon halapu APHLC atum pentami bangkri phobang phubang phiatum amit hangasong pen GOC BJP alo chepaudon pido Kaziranga pen rasaning ti report Karbi Anglong News Official booth visit Karbi currently a polling station no Dr. Karbi no si Kamal ko no nili longting na polling station si may visit din so si hideng kondo de BJP tangki koi atumlo kivan ziani tangkem na pednji Europe pednji kivan GMLA election sami itu omdung a percentage kan sahaya apa tapi nitung sini wada ningi peduke kasi pinian ni sami Congress la pun EPHLC itu masih pa organ BJP lo itu kecil hon Dr. Kuliram yang ha organ CM atau tim Karbi chip alang di kikian kita misen development and develop kapek oversight di pena job jual baguri ada lapan kecil hon tipik kena job sih ini jual baguri yang mana anibang di join apa bang bom anibang Mungkin di pengong mungkin sosial media itu sesuatu anibang sini dia EPHLC apa Congress kan cuy sih masih non kikem kidam misal tekji apa ini yang ada skin non already ni blog along anda blog anda buat baguri apa along tin up along ni blog pen apuling season tin along sini pinangan abung hila tung nunggu kilo itong Dr. Himonto Bisosoma alang li kamakha pe majo la so scheme ko ko majo sa kadantang ya sama na free long long to parang sa riba inde so long compensation na sang ko din compensation na pucha kalam ke da country tame itong towar longun ko asam malak sipen so towar ini council itu mapanang pidatan jual baguria towar CPDM dike towar ko ane ke handun Congress government bang pendamet lo ASC government bang pendamet lo la pen council chot pen ke so towar ke scheme ke bank konune tangka wi council pen ke so pot pen joksi state a hirjumi en pen si hala so kan bon pen jok Dr. Tuliram long thang CM Karbi Anglong Autonomous Council la pen Chief Minister of Assam Dr. Himonto Bisosoma alang tum big ajirpo penajok si go anang bong scheme sami itu apa Karbi Anglong lo Assam mala 3 pen sami Assam mala 2 pen sami itu atokan lo sami non towa na itu peglong jirikindeng na towa pen lo romong ye towa pen lo towa an sami tipon bom lo tapi idea pen sami World Bank pen hal so scheme hai kadok di sami ding kandong na pen pinier ni la PDMD ke towa itong kelong ke anang kasi punya tirupi Jadi tentang dua ke BJP remdelo EPHLC sahaja. Hangke bang silam bang BJP sahaja punya kita pondok masalah. EPHLC kehai adim ke bidangkang MP election ke dua baguri chot kali lagi MSC kali MLA election kali MP election dua baguri ni librendep setame itu MP ke honor seat isu kalima kala di hala suke itum UCC akes rapen penangan opposition tun ke khanta ke khantu penajo khaya sentiment penam ram penajo PGR akes penajo Christian atum fanchinek PG pukamata penajo dua baguri long ke Christian atum penangan dokok penajo ini ani hasu BJP do bom glembo matum si
APHLC fan jok dun lo Congress claim bo ma tum si APHLC fan jok dun lo ama si APHLC tum ge ha lab lo buchi tim ko seta pinier ni la tum MP ave ma dom MP dom la tum ave hala so angko le bele non emele angko le bele la pen MEC angko le bele ni MEC ka cheng ni BJP bengali MEC pen ka cheng ni ke independent pen BJP tiket ke longbang si CM ku si pulo hala su Ranjit Kumar Das si declare tekan lo mondo kone Assam state presidency la pen chief minister masih declare lo amuka candidate pa haino BJP pen Karbi Anglong CM lo independent lo sinang ram dun inte kali magala BJP no pulo hala dun si BJP ke kidun paprang tumlo non ram der lo awar sai der lo BJP no pupunan ko inge long second time ho bang ke nili an to congress dun tuju lo nili bang chance long lo ko lekan tiket lang pilo BJP Dr. Himanta Biswa Sarma fala kiro pinai Dr. bane apna CM afanda me kiro pinai Sonowal afanda ro nai zapen itum kaching hot run jidda sa to mana ching ro nai nona pigini li fan tiket lang pilo nili ongdung a polling station longing kora ke tama polling station ta nili remre marema ajutpa longing kora ke thanda nili haja people log hai hala so nili the pena jo ke koi pena jo hala so ke PSC jo nili the lo je kathar ke dwar baguri nang thuji ma kuno nang thuji the ha na kuno hala so ke MSC ke kaprek unko kaprek do hala so ke lang ni fan ke Cristiano tumi Cristiano candidate puji ke baptist puji ke hala so pena jo si itum hem siang bon tum ta je kathar fan jo ko PSC po la mali pinier ni la tum gona lo hai non MLA long hai la tum long po non MLA do ji BJP se hai la pen state long ta me Dr. Himanta Biswa Sarma si chief minister na man lagi running ke pendun cholo ene dolam